Shalom, salamat si tamu lante melambi to temo siulu solanasang pantan-pantan umbanan nitor lante melambi to temo. Ta pamari pi penanta batang kaleta ta perangitu sangatan kada lame surak madatun na puang matua ulendui pananungan renungan harian toraya alo Senin tanggal 20 talu bulan Misa tahun 2023. Lata basa tu kadang na puang matua ta pamari pi penanta ta masambayang. O puang lan suruga kure sumanga puang kipakendek mati olo malabi milante melambi to temo kikure sumanga tu mintu na ganda dilan katuang ki o puang to temo la na pamatoto kan siala na pabata kan kadami ya moto laki basah tu surak madatu rondong mo kan o puang mengkarang tu pena masalo ulendui pak perangingki siapa tangarangki sadia mo kan lambase lansangan na puang Yesu. Amin. Ya tu mangka di po mak tantu lamai renungan harian toraya tula dibasa ya mo tu surakna Rasul Paulus lakoto Galatia pasala misa angka 10 misa saya lako angka 20 pa. Naya tu laku basa ya mutu angka 10 misa saya lako 15. Nakuatu ulun na pa basanta do pa patale ambun na Paulus bu tu ludio mai puang matua. Kamu sang silurangku kupaisanang komi kumua iya tu kareba kaparanuan kupa paisanan tangnya situru agan tolino. Belana tak ku tarima ludioi mai tolino. Sia tak duka angku peladai. Sangadina diona pak pombo na Yesus Kristus laku kaleku. Belana mirangi siamo tu diona gau ku pirang bongi. Tongkulan pa aluk Yahudi. Kumua lendu ku pakario-riona tu kombongan na puang matua sia ku balak-balak. Sia samanak kanaka kulan aluk Yahudi. Kusau nasang tumay mintu sang bara aku dio bangsaku. Bela na lendu ku pengkulay na tu pangan na nenek todoloku. Apa yaton na puelo mi puang matua tu marimbangan tempon lan na amay patambukan na indokku. Sia untambay na diona pak kamasian na. Amin. Silo solanasang nakuatu ulun na pananungan ta ya mo tu senga ya tu lendu na. Ba tu yan na di Palembang ta mabasa Indonesia di kompo kadai lain dulu, lain sekarang. Silo solanasang Saulus ya momisa to Farisi tu lendu ya matoto na umpentoi sukaran aluk na Musa. Ya mo salamisa anak gurun na Gamaliel tu inang manarang siya matarro. Ya tu Gamaliel misa pandita sukaran aluk na kasiri mintu tau. Mengura pa tu Saulus anna untay mo toyan maapanata. Ya duka mo misa tu turu ungkamoray kumua na dipatay tu Stefanus. Bisa dibasa lang may kisah para rasul pasal akarua ayak misa. Siya pira-pira tu tomenturo lako Yesu. Belan na lendo nakabiri na tometo unturo upong Yesu saya lako natamay si misa-misa tu banua. Apa ya tu Saulus nasanggang tu kombongan siya nakendek ki si misa tu banua. Nariu-riu tu tau nala tu muane nala baine nasorong itama pak tarungkuan. Nasa kumua iya tu taun naku pong Yesu misa petelle lako puang matua. Ya motoan na si patu disabui. Ya motoan na ya tu kombongan to sarani atu ya to kenarangi tu sangan na Saulus lendo mataku na. Sulo soalnya sang misa karakapuan siya tanda manga dadi to na marasan lan kalingkan tu Saulus lamale lako Damsik umpatay to sarani dio.
Ana sitamu pong Yesu diolalan ton na mandapi mo lako damsi. Inde mo to nanay Saulus mengkatoba. Misa tanda manga belana inang masarang tongan tu penana lamoray umpatay to sarani. Apalan kasi tamuan na pong Yesu ton narangi gamara daw may langi na kuha. Saulus, Saulus, maapari mo pa karyoryo na. Randuk na to, ton naming katoba mo to Saulus sulu solanasang. Male mi ulilingi tondok mendadi sabin na Kristus. Tondok Galatia salami sa tondok tunanay male Saulus umpes sabian itu kareba kaparanuan saya lako bendan tu pira-pira kombongan to sarani. Kasitamuan sola Kristus, ia mo kuasa umpo pembaliki. Dio mekatuan dolo mendadi to dibaarui sia umpakalabi sanganna. Amin. Ta tole masambayang. O ambeki daw suruga. Kuresumanga apuang tu kadami mangko mo kirangi. La mi popenalay nante kadami puang ang kipake tontong bata mapatongan lan Kristus Yesus. O puang pagari mito sa labudangki mi rondongkan lan alo laki patu. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Sulu solanasang angge mo inde to tu pananungan talante milambi to temo salama mengkarang salama lako kita minto solanasang. Shalom.